umusogota mu mutima ku buryo amaja kuibe abisubare amaja kuibe nivyo sedebosh Urazi umuntu akugiriye nabi akakugirira ishari kugeza aho agirira ishari n'abana bawe uyo muntu ni muntu kuko ishari niko rigenda no ku bana umuntu akugirira izigo akagirira ishari n'abana bawe abana bakiri bato katutokea huko kaende huko umwana muto ishari gatangura kuboneka ku mwana akiri muto kubera ko ari umwana wa kana but into your house munzu yanyu ari abavugishwa bakoma kome Abraham ile mlianza niko mnatonje niko navuga siku hiyo ndio mama nimesema kama mtoto wake nikasema Christina alikuwa ni baragira ubona nizi na jana kuzo muri proferi degere manzo ya zaidi kujabra la baba wale kuna nabii Joshua mwambie video msaada wake ndio ngoni zoni mashamba niko na nyimbo haijalishi mapito yako haijalishi waliosema kwako usiangalie historia yako ndugu wewe songa mbele tu mema yako mbele mama sasa ni kisa so in situation yatumye ubwawe wowe awanje ukora hose kubera ko muri mubiri umwe yashari no kucoganisha na ubwawe wahura n'abantu baguteranya nibyo mazende bigoza kuko bigoye kugira ngo ugumye abagenzi igihe kirekire numenye igituma bagiye ariko ibintu bigoye kugira ngo ugumye abagenzi urabona agiye kandi nubwo uwo mutaka n'amahoro n'umunyamahoro ariko kubaza uyu muntu twapfuye iyo ni kweli baba iyo ni kweli uyu ni umunsi wawe ndaheza ubuzima bwanyu Imana makumenya ibyaba nabizi imwe mu yanje igende isambura ibyakubangamiye byose abamana y'Imana kugira ngo bakorane muri profesi ndabategetse no munsi gukubita abansi bawe bose Aposto basi guhura n'abantu muri ko barategura umugambi bagaca bakupa wewe wazanye icyumviro bagaca baguta bavuga ngo ni umubi kandi ni baba bahaye kuri ibintu byawe ibyo byarabahamwe kuko ijambo mbona rikubana ibyo kuvuga ko kugura ngo nta cyiza azotujyana n'ukuri ibyiza amaze guhusha nibyo byinshi kuruta ibyo yakoze nukuri umengo biguma byirepeta iyo umuntu agusezereye ikintu umengo aciye kwibagira iyo uvuze ngo umuntu nakavuze ngo tokora ibintu cyangwa kurondera akazi kezo kunukunuku umengo yakwibagiye una mu telefoni ibitugana atagiye kubwirisha kandi muri bavuganya amahoro ibyo nibyo kama professor Sambare amesema mema yako mbele au imbere ubona ndazimana ndiko ndavuga nikangwa n'imyaka nikangwa na biracitse birabogeza nikangwa n'imyaka nikangwa na biracitse Est-ce que magazi imbere y'abantu bizera ko Sara yavyaye imyaka 90 bisigura ngo ibyo abantu bavuga ko bidashoboka Yesu biramworohera avuga ko biramworohera Nana Abraham de Brunza Okay, kena Professor Sambare Hapa napita tukisha niende Imana nimbye kugiye kubaka igikorwa nimbye ngiye kubaka icyubahiro izo kujya manya wose kura kwa spirit kura kwa gamente tege kunganiriza nimagaze ngambye ngo icyo ngiye kumubaka icyubahiro bisaba ko basigurira iyi Imana ikubaka icyubahiro ibiguhaye ibiyegayega Sindele brohuja ari ubuzima ugiye kukurondera ari ubuzima ugiye kukurondera ari
aciyambwira gutya ngo Joshua bemeze kugira ngo amenye ndiko ndavuga ngo ineza n'imbabazi bizokoma ubuzima kurondera aciyavuga kujanye n'ineza n'imbabazi. Ineza n'imbabazi si ibintu turondera, ineza n'imbabazi biratwoma ko icyo turondera twebwe turondera kwibera mu ngoro y'Uhoraho. Abari mu ngoro y'Uhoraho ibyiza n'imbabazi bibome ko y'Imana. Abari mu ngoro y'Uhoraho ibyiza n'imbabazi bibome ko y'Imana. Tamana, can I prophesy somebody? Okay, bana nyambuka majambo ko ikora kurikirana. The first word, ijambo jambere Imana irekuye ni grace. You understand what I'm saying? Ijambo jambere Imana irekuye ni grace. Grace ubuntu n'ubuntu. Amen. ndabwakira ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo nawe niwakira ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo